Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kubli pi baro penampai ke Batesi TV, sesin biang pan ipiang supaya pisah Khubor hakimat kimat. Khubor nak lagi bentar jong Jylla. Menteri Kesarkar Jylla bakmi ya ketenat pulih putih rakam isangma haga kandri Tarik Nohprah araza apusau. Ula ajubab ya ke Meghalaya SSA School Association. Ba amdan kamsho bandang thau saya ke Empowered Committee. Namar ba ke Jylla keladan lupa ya ke State Education Commission. Kaban bishar bat kaban kami ya ki jingdon kam jaki nong hikai school. Bat ki college ki bayadai baka kam jaka pulih putih. Menteri Kesarkar Jylla rakam isang ma haka kandri Tarik Nohprah aja apusau. Uloong baka long ke aka ke bas ngosi ban yoi baki kinhun shit nyam kin pinmi ya ki kentien berngam bersin. Kini ka jinggan tho jong rakam kalong hadien baka kutumba suraksha parishad. Kala berngam ban khangdam ya ki surak ki ba penyeso ya ke Jylla Meghalaya bat ya ke Jylla Assam. Halo ka jingkan no bala khang ban le nyam hakram mau jumbun kabadan hakashnong mau senram East Khasi District. Kenal thamai Block Congress Committee haka kandri Tarik Nohprah aja pusau kala penskem ya uba Alan Victor Lingdo haka General Block Meeting ban long kumukertong jong ka Seng Congress na nong thamai constituency na kabenta ban aireng haka election MDC ka ban salong House Nam araja pusau. Kipat ba nong snong jong ka snong lum snong kala penpau ya ka jing bitar ya ka jing perlat kedam pathar daka Star Cement Private Limited lum snong ka ba man makapo. United Democratic Party UDP War East kalapan menapat ba ya ke kerteng jong uba Medling Mswear ban long kumukertong ke UDP na po One War East constituency ban aireng hak election MBC GHDC kaban salong House Nam arata apusan. Ya kini lapan benadaw MLA ke Amlarem ba District President ke UDP uba lakmen rumboy hak jingalang penskem yikinong kitkam bathma jong ke UDP War East kabalalong ha Pedeng Shakhap West Jante Hills District haka kandri Tarik Nohprah. Hadien ka jing duat jingkermen na ka jing julor jong ki penthor ka ba na ka daw jong ka jing tuat jong ki mau bat ki siap lingba ka liar pamkam na ka jing shna ya ka surong juwai bypass kinong ram jong ka penthor nen kila pu samrki hadien ba ka tanat PWD kala siu ya ka bai luksan jong ki na lor bat penkhoi ru ya ki mau ki siap. Commissioner Secretary katanat pulih putih jong Kesarkar Jylla kumshi benta ban persang ban weng ya ka jing jikinong hikai school sarva shiksha abhiyan jong ka Jylla Meghalaya hakawat ka basa benta kasni ula khot ya keren biang ya kinong hikai kini kunhun nong hikai SSA ki bala poisha kini ka jingalang ki kunthum ya ki khot jong ka Meghalaya SSA School Association All Meghalaya Food Teachers Association marka All Meghalaya SSA School Teachers Association. Nakisawut kibala klat no hashen haka jingja kala trop kit ding hasurok klau hamenar jirang apen shisha balai nakitay kidai nakashnong yau sok sang kat ba weipat udai nakashnong Center Village jirang. Yagarias Music Center aplipat ba mentakasngi hanong po da uba MH Karkrang ubadai no aktin rangba ka BJP Meghalaya ubadai ru IPS bala syongthan. Kini kejaka ketemu ban long kum kejaka bala IT Kerpang ban penroy yaki sab ruai jong ki samla trairi kat ba kadang kentiu ya kejing penroy yaki sab bat ai kilat kelinti betmai hakatan usembut menterang ba ke Jylla ba Preston song bapet ya ketenat kampok yeng ulai thu ba Kesarkar kebut dien bha ya kejingwan head ki drone ke Bangladesh syapo uput usam ke Meghalaya kata syaduk syajan sok rabat Shela kibala tip kerteng kum ki Bangladeshi Beraktar TB2 Unmanned Aerial Vehicle seniki UAVs. Ka kenhun kinong tray master role ki bahap hapok ka Shatri All Jantia Master Role Workers and Labour Union. Namar ka jingyai kuman jong Kesarkar ban pelat ya ka basic flow rate mentakas ngi ka khanyaw Tarik Nohprah aja pusau. Kilawan poi shenong ba shilong men pelong da ka jingyaki shong sha thangan baklambu por. Ya kini ka jingyaki ban shong sha thangan kabalalong Hamadan Malki hakabala palat spangut kinong tray master role kilawan management. Kum shibenta banyakun persya ya ka jingkan rei jong drugs hapok ka Jylla. Umitirang ba ka Jylla konrat kong ka sangma ula pli pat ba mentakas ngi ka khanyaw Tarik Nohprah ya ka Anti-Narcotics Task Force Police Station hashilong. Uwirang ba ya bala tip kerteng kum uba Kloylands kamyaw uba syong uba sa hakashnong Mausenram East Khasi District. Ula jano na ying himen kabadan ha plang mau serpat haka step khatlai Tarik mentau benai Nohprah.
Kibahayeng kila kerpat bala dadan kibatip anilam syapang jong kin sngau ban phone shau new number. Henriu not kendai iwe not henriu iwe. Uwe samlarang ba yau bala tip kerteng kum CBS Kharwar live police nam kerta besyong basa hakasnong maulun rei traisnong East Khasi District. Ulaja no nalayeng naduk kesan Tarik mentau benai Nohprah. Kibahayeng kila kerpat bala dadan kibalam le tip syapang jong kin sngau ban phone syakini ki number. Prahnyo lai iwe not prasan kendai pra kendai bat henriu kendai not kendai nyau pra arpra lai pra. Dikitu kilong Khubor hakimat hakabaya debi Khubor nak Jylla. Kuble.